Žena je u medijima zapravo predstavljena kroz kategoriju drugoga. Kad kažem kroz kategoriju drugosti, mislim da je njena pozicija predstavlja manjak društvene moći i zato je zapravo važno djelovati u prostoru medijske kulture i tu distribuciju moći koja isključivo pripada muškarcima prosto raspodijeliti i na one koji zapravo, čini mi se, jedino učinkovito mijenjaju savremeno srbijansko društvo, a to su žene danas. Žene koje mijenjaju društvo danas su i one žene koje protestuju već danima protiv izgradnje mini hidroelektrana u unutrašnjosti Srbije. To su hrabre žene u selima Vojvodine koje su ostale u lokalnim zajednicama sa idejom da te lokalne zajednice mijenjaju. To ste Sonja i vi danas koji ste sa nama i prosto registrujete neke druge akterke političke stvarnosti kao što je BFM i zapravo sve žene koje su odlučile da se bore za ravnopravno i bolje društvo. BFM postoji već 10 godina. Mi smo krenule kao jedan mali festival koji je nastao u saradnji švedskih i srbijanskih feministkinja i godinama smo razvijale različite edukativne programe, odnosno programe feminističke edukacije. Prvenstveno mislim na naš program Feministička medijska kultura proizvodnja roda u Centru za ženske studije i paralelno sa tim razvijamo medijske programe u kojima prosto produciramo sadržaje gdje su glavne akterke žene i njihovo djelovanje u savremenoj srbijanskoj stvarnosti koja nam iznova pokazuje sav regenerativni kapacitet patrijarhata.